Kao svima ljudi, ja sam počeli da ćemo snimati 15 činjenica o meni. Ljudi, da počnem. Prva činjenica je da imam brown oči. Druga činjenica je 2003. sam godište, sjedio sam se, idol mi je Paul Pogba i bravo Slavice, opisiću ti sad u svijetlo. Ljudi, nemojte zamjeriti moje mami, ali i da nastavim. Sa futbolom se bavim već 9 godina, imam svega trener futbola koji sam spomenuo u drugim klipovima. Let me tell you all the story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big house. 6. augusta. She called herself the hoe with the money flow. Volim da se uvijek uprobu na ovom nafuram sebe. Volim da se bavim YouTube-om. Nisam ljubitelj škole, a mene ne branje pari. Mene ne branje saban. Volim da branje Minecraft i da ne volim igrice. 19. činjenica je da vas volim. I pre svega želim da mi se zahvalim na 70 subscribera. I ljudi, ako vam sviđa ovaj video, ostavite like, share i subscribe.